spominu na Reniči, poklon trpečim na kapeli. Torej, kot smo že povedali, ta plošča, malo skrita, spominja na trpljenje žena in otrok, ki so bili tukaj zaprti v letih 42-43, Kolotjeva tolpa jih je pobirala na Primorskem in potem pošiljala v italijanske taborišča. Zato smo tukaj napisali, kot sem rekel, spomin, ker smo bili na obisku v Reničiju predlanskim, ob spominu na Reniči, poklon trpečim na kapeli ali Kostanjevici. Kaj je bilo točno tukaj, bo povedal zdaj dr. Renato Podbersič. Ja, hvala Ivotu za besedo, hvala vsem ljudem dobre volje, ki hodite na naše večere in nas s tem podpirate. Se nam je zdelo prav, da ko se spominjamo oziroma ko predstavljamo krstno predstavitev knjige o taborišču Reniči in to slovenski prevod, imamo z nami tudi dr. Capogreka, ki je eden vodilnih italijanskih avtorjev za fašistična Dučejeva taborišča, da se poklonimo tej stavbi, kjer je bilo včasih prehodno taborišče za ženske, predvsem pa tudi otroke s Primorske, prav v teh prostorih za mano. Torej v delu tega samostana iz 17. stoletja je bilo v poznem letu 42 in zgodnjem letu 43 taborišče oziroma prehodno taborišče, zapori, pomožni zapori za naše ženske in otroke. Samo še ena, da ne bomo potem šli nekako brez glavo, ko gremo potem naprej na predstavitev, ki bo v dvorani Veliki frančiškanskega samostana, gremo do tistega balkončka podesta in potem kar levo noter in trčimo v dvorano direktno, kjer nas že čakajo pripravljeni prostori. Torej, dve besedi, kaj je tukaj bilo. Kot veste, se je v letu 42 razmahalo osvobodilno gibanje, ki so ga Primorci čakali, ker je dejansko bilo za njimi že 20 let trpljenja pod fašizmom. Tako vemo, da so nastajale prve partizanske oborožene enote v poznem poletju 1942 in so italijanske oblasti že avgusta 1942 ustanovile improvizirana zbirna zapora za aretirane sorodnike partizanov. Tukaj je šlo za matere, sestre in tudi otroke, tisti, ki so odšli v partizane, kjer so čakali na transport v italijanska taborišča v srednji in južni Italiji, zlasti v kraju Cairo Montenotte in Alatri di Fraschetto. Za moške so tak zapor uredili v opuščeni tekstilni tovarni v Zdravščinah, to veste, kje je, Poggio Terza Armata, pri Zagraju oziroma Sagrado. To je približno 10 km južno od Gorice. Za ženske pa je bil tak prehodni zapor v frančiškanskem samostanu na Kostanjevici oziroma kapeli nad Gorico. Kot navaja frančiškanska samostanska kronika iz Kostanjevice, je italijanska vojska 5. oktobra 1942 zasegla del samostana, ki so ga kasneje italijanski vojaki prepustili goriški kvesturi, Questura di Gorizia. Tukaj so uredili zapor za predvsem politične zapornice. Samostanske sobe so priredili zaporniške celice in tako rešili prostorsko stisko, ker so bili zapori, sodni zapori in tudi politični zapori v Gorici in okolici prenatrpani. Tako je zapor na Kostanjevici postal podružnica goriških sodnih zaporov in je sodil v pristojnost goriške prefekture, Prefektura di Gorizia. V njem so bile zaprte samo ženske in nekaj otrok. V glavnem je šlo za aktivistke in sorodnice pripadnikov partizanskega gibanja. Tako se je dogajalo, da je bilo iz posameznih družin zaprtih v tem taborišču, v tem prehodnem zaporu, več članic. V zapor na Kostanjevico, torej sem, so prve zapornice privedli v začetku oktobra 1942 in potem jih vozili še sem v začetku novembra 1942. Prostora je bilo približno za 150 zapornic, vendar se je hitro polnil zapor. Zapornice so privedli iz goriških zaporov in, kot smo rekli, iz krajevnih okoliških zaporov. Večina zapornic je prihajala iz goriške pokrajine, junija 1943 pa so sem pripeljali tudi večjo skupino žensk iz Tržaške, Pulske in Reške pokrajine, ki so bile prej zaprte v tržaških in koprskih zaporih. Zapor so stražili policisti in orožniki, v začetku aprila 1943 so zapor v samostanu tudi ogradili. Zaradi prenatrpanosti so konec februarja 1943 nekaj zapornic izpustili. V poštev so prišle predvsem nosečnice in mladoletna dekleta. Ohranil se je pisni seznam zapornic, sestavljen 24. marca 1943, na katerem je 141 oseb, med njimi celo 4 otroci, mlajši od 3 let. Najstarejša zapornica
Antonija Žižmont, doma z Vogrskega, je imela skoraj 80 let. Zaporniški del samostana je bil povezan z dvoriščem s posebnim izhodom. Zapornice so živele v pritličju in v prvem nadstropju. Spale so na enonadstropnih pohradih s klemnjačami in vojaškimi odejami. Prostori niso bili ogrevani, zato je zapornice pozimi zelo zeblo. Lahko si predstavljamo, kakšno je bilo, ko je zapihala burja severa. Zaradi prenatrpanosti so italijanske oblasti sestavile več transportov zapornic v koncentracijska taborišča na Apeninskem polotoku. Samo z Kostanjevice, torej z Kapele, so v taborišče Fraskette odpeljali 280 zapornic iz različnih koncev Primorske. Prevoz in namestitev zapornic je izvajal posebni inšpektorat za javno varnost v Julijski krajini. Ob padcu fašizma 25. julija 1943 so razmere v zaporu na Kostanjevici niso velike spremenile. Vendar je bilo v zraku čutiti več sproščenosti in tudi režim se je izboljšal. Padcu fašizma je kmalu sledila kapitulacija Italije septembra 1943. Partizani na Primorskem so tedaj zasegli nekaj zaporov. V Ajdovščini, v Tolminu, v Cerknem. Pod pritiskom že drugi dan demonstrirajočih pripadnikov osvobodilnega gibanja iz okoliških vasi so oblasti iz sodnega zapora v Gorici in iz zapora na Kostanjevici 10. septembra spustili politične zapornike. Zapornice na Kostanjevici so se iz blaga in papirja napravile slovenske trobojnice in si jih pripele na prsi. Ko so se odprla taboriščna vrata, zaporniška vrata, so se zapornice, njih 70 po številu, na svobodo usule kot mravlje. Toda, že 12. septembra je v Gorico vkorakala nemška vojska. In še 2 leti, skoraj 2 leti, so se nadaljevali hudi boji tudi na Goriškem, oziroma hudi dnevi tudi na Goriškem. Hvala lepa. Po sveti maši, ko smo se okrepili z Božjo besedo in svetim obhajilom in utrdili v veri, smo se zdaj zbrali v tem našem samostanu, tukaj na Kostanjevici, v dvorani, kjer bomo nadaljevali z predstavitvijo knjige. Dobrodošli vsi, z te in z one strani, vsi smo pa tukaj doma in vedno, kadarkoli pridite in nas pozdravite, poglejte, vedno smo odprti za pogovor, zato je tudi danes ta večer, ki bo en tak lep pogovorni večer tukaj na Kostanjevici. V imenu frančiškanskega samostana tukaj, v imenu vseh bratov frančiškanov, vas torej lepo pozdravljam in želim bogat večer. Lepa hvala patru Boštjanu, ki je prej tudi s bratom Vilijem maševal. Maša je bila posvečena žrtvam taborišč, internirancem, ki so izgubili življenje v taboriščih, zato smo se tudi poklonili pred ploščo in se jih spomnili. Zdaj pa ta točka večera, krstna predstavitev knjige Renici, ki jo dobite tudi tam na koncu na prodaj, Renici, koncentracijsko taborišče na bregovih reke Tibere. Kot sem omenil v cerkvi, ampak nismo bili vsi prisotni, tukaj nas je prav lepa skupina tradicionalnih obiskovalcev goriških večerov, ki gostijo to, ampak tudi od drugot. Imamo v dvorani gospo, ki prihaja iz Washingtona, gospo, ki prihaja iz Buenos Airesa in verjetno še kdo, ki prihaja iz daljnih krajev. Pozdravljam seveda tudi medije, se zahvaljujemo za pozornost preteklih dni v tiskanih medijih, danes pa so tukaj elektronski mediji, ki bodo pač ponesli misli tega večera tudi v širši krog, ker bo šel posnetek tudi na YouTube, tako da bo dostopen po vsem svetu. Torej, ta večer prirejajo v okviru goriških večerov založba Mladika, ki je tiskala to knjigo. Knjižnica Dušana Černeta iz Trsta in Rafaelova družba iz Ljubljane, kajti ti dve ustanovi že nekaj let prirejata v jesenskem času obiske krajev trpljenja slovenskih ljudi med vojno in po njej. Marsikdo izmed vas
je že bil, bili smo v Visku, kjer je bilo fašistično taborišče, v Monigu, kjer je bilo prej fašistično po vojni, pa begunsko taborišče, v Kjezonovi, kjer je bilo fašistično taborišče, v Reničiju in tako dalje. Torej, zadnji tak obisk smo opravili, in tam je direktor Rafaelove, tak obisk smo opravili ravno v Reničiju in že takrat je bila med nami zamisel, da bi to knjigo prevedli. Avtor Carlo Spartaco Capogreco, ki prihaja iz Kalabrije, torej ni čisto blizu doma, ampak je naneslo, da je zdaj bil na tem velikem sejmu knjig v Pordenonu, je danes predaval dijakom tam in smo ga prosili, če lahko podaljša malo svoje bivanje tukaj in je rade volje prijel. On je na to knjigo zelo navezan, ker ta je bila v bistvu prva knjiga, s katero se je lotil svoje dolgoletne poti raziskovanja fašističnega interniranja civilistov. Torej, ta knjiga je najprej šla v eni taki bolj domači izdaji, recimo, potem je šla pri veliki italijanski založbi, po tej knjigi je bila prevedena, ampak to je bil uvod potem v pregled vseh taborišč v Italiji za civiliste od leta 1940 do 1943 in Campi del Duce, ki je doživela več natisov in tudi več prevodov, recimo je prevedeno tudi v slovenščino, to je fašistična taborišče, ta knjiga, ampak tudi v hrvaščino še prej in tudi v angleščino. Torej, ta knjiga velja za temeljni priročnik za poznavanje interniranja civilistov in to so bili večinoma Slovenci in Hrvati, ampak tudi iz afriških kolonij recimo in tako dalje. Ne? Ampak on se pri tem ni ustavil, letos je šla ta njegova knjiga, ki še ni bila v naših krajih predstavljena, bo šele oktobra v Trstu, taborišča iz Saloja, torej iz časa, ko je Italijo že zasedla nemška vojska po 8. septembru 1943. Vemo, da je nastala tista lutkovna državica ob Gardskem jezeru in severni Italiji, od katere pa so Nemci v bistvu že odtrgali bodisi Jadransko primorje, bodisi Južno-Tirolsko, Tridentinsko in tako dalje. To so bile operacijske cone, kjer italijanska oblast dejansko ni več obstajala, so samo Nemci komandirali. Ampak ta Salojska republika, Mussolinijeva, je začela ostro preganjati Jude. Medtem ko je bilo v prejšnjem obdobju, bilo je zatiranje, diskriminacija, metanje Judov iz šol, z univerz in tako dalje. Vemo, da je v Trstu, prav včeraj mislim, da je bila obletnica, leta 1938 je Mussolini prišel takrat na Primorsko, je odprl kostnico v Redipulji, v Kobaridu in pač v Gorici. Ampak takrat je tudi prišel Trst na glavni trg, na veliki trg. Takrat so morali tisto znamenito fontano 4 celin odstraniti, da so mu postavili lep oder, in tisto fontano, ki jo danes gledamo, so jo spet vrnili na njeno mesto 30 let kasneje šele, ampak tam je on razglasil rasne zakone. Rasni zakoni, ki so pomenili, da so začeli loviti italijanske in druge priseljene Jude, ki so mislili, da je Italija pač zmirnejša država, so se zatekali tudi v Italijo in jih izročati Nemcem. In od takrat je pač ogromno žrtev bilo tudi teh italijanskih Judov in Judov iz drugih predelov, ki so se umaknili in skrivali v Italiji, ker so jih v začetku še nekako tolerirali. To knjigo je zdaj on napisal in je imela že velik odmev v italijanskem tisku. Ampak vrnimo se k Reničiju. O tej knjigi bo spregovoril seveda avtor, ga bo Magda Jevnikar, prevajalka, moja rodna sestra, ga bo malo prevajala, ona je prevedla to knjigo za mladiko. Potem bo spregovoril tudi Lojze Peterle, kot smo že omenili, ne kot prvi predsednik vlade neodvisne Slovenije, ampak kot sin interniranca v Reničiju. On je napisal zelo poglobljen in občuten uvod v to knjigo in nam bo tukaj povedal, kako je se udeležil tudi tega našega romanja v Reničiji in mislim, da mu je to pustilo močan vtis. Ampak zdaj bi dal besedo najprej Spartaku.
Spartaco, la parola è tua. Sì, però. Allora io sono abbastanza emozionato di essere qui, scusate ovviamente se parlo in italiano, ma sono costretto dalla mia ignoranza dello sloveno, ma ignoranza della lingua, ma d'altra parte la Slovenia mi è molto familiare perché ho avuto e ho tuttora delle belle amicizie e sono tutte più o meno legate alla mia ormai lunga attività di ricerca. Ja. Torej, na začetku se je opravičil, da ne zna slovensko, Slovenijo pa pozna kraje, ker jih je obiskal zaradi svojih raziskav. Je nekoliko vznemirjen, mogoče tudi malo ganjen, da je danes tukaj z nami. Ecco, questa sera sono molto provato, sono molto emozionato dallo stare qui perché questo convento, questo carcere, no, che era diventato un campo di fatto per donne soprattutto, io ho avuto anche ho raccolto diverse testimonianze di donne slovene che sono state rinchiuse qui. Ja, ganjenost seveda izhaja iz dejstva, da se nahajamo v samostanu, ki je bil nekoč zapor za ženske. Jaz sam sem zbral veliko pričevanj prav strani žensk. Ivo Jevnikar con la sua grande precisione, però anche con la sua grande amicizia, non so se forse mi vuole beatificare perché mi è sembrato di capire che ha parlato un po' troppo, no, di me, delle mie cose, probabilmente mi vuole fare beato. Il posto è ideale, no? Torej, Ivo Jevnikarju se zahvaljuje, vemo, da je Ivo zelo natančen, mogoče pa zasleduje še kak drug cilj, se je pošalil, da mogoče ga hoče povzdigniti ublaženega, ker je pohvalil vse njegovo delo. Ho seguito dall'inizio con grande sorpresa l'idea che l'editrice Mladica, che ringrazio, ha avuto di fare questo libro ed è stata una cosa insolita perché spesso la riedizione di un libro avviene come fatto burocratico, come fatto invece ho saputo da subito che l'input era venuto da questa circostanza particolare del fatto che appunto il dottor Loize Peterle, che mi onora veramente adesso con la sua prefazione, dottor Peterle che io conoscevo di nome non fosse altro che per il ruolo storico che lui ha avuto nel governo della nuova Slovenia e perché questo importante volume bilingue, anzi trilingue mi pare, perché c'è anche la traduzione in inglese con le risultanze della commissione storica italo-slovena, è nata in qualche modo, l'idea è nata in qualche modo, anzi è nata a Gorizia, lo possiamo dire, per sua iniziativa, per suo input e quindi veramente io giammai avrei pensato intanto ad un'edizione di Renicci in sloveno, perché Renicci è un piccolo libro fatto quasi come intervallo tra lavori più grandi, più grossi. E poi il fatto che questo piccolo libro adesso esce in sloveno ed esce con una presentazione così autorevole e anche con una bravissima traduttrice. Ok, basta.
Torej, bom malo skrajšala. Reniči ne spada med njegova temeljna dela, je nekoliko bolj drobna knjiga, ne? Zato ni pričakoval, da bo prišlo do prevoda v slovenščino. Predvsem pa ni mislil, da bo založba Mladika knjigo ne samo prevedla, ampak ji dala tudi vrsto obogatitev. Ena izmed teh je prav gotovo spremna beseda, ki jo je prispeval gospod Lojze Peterle, za katerega je seveda vedel, kdo je, vedel je za njegov pomen in tukaj se je navezal torej ne samo na politično vlogo, ampak tudi na vlogo te publikacije Slovensko-italijanski odnosi od leta 1880-1956, ki so nastali kot posledica njegove pobude in kot sinteza vsega raziskovanja slovenskih in italijanskih zgodovinarjev. Torej je zelo počaščen, da je spremno besedo v knjigo Renici prispeval ravno Peterle. Ecco, vado subito a concludere. Voglio solo dire che Renici è stato pubblicato in lingua italiana mentre io appunto lavoravo al libro più grande che era Campi del Duce e per me è stato il secondo libro su un campo, dopo il primo che era stato anche il mio primo libro sul campo di Ferramonti in Calabria. Ja, torej Renici je drugo delo, prvo je govorilo o taborišču Ferramonti, nastalo pa je medtem, ko je pripravljal najobsežnejše delo o Dučejevih taboriščih. Ecco, questi campi quindi si collocano nel periodo tra il 1940, sia Ferramonti, il primo libro, che questo su Renici, si collocano nella fase che possiamo dire del fascismo monarchico, quando prima dell'8 settembre 1943 la seconda guerra mondiale va con l'apertura di questi campi, il primo Ferramonti nel 1940 con l'inizio della guerra, il secondo dopo l'aggressione alla Jugoslavia. Però questi campi sono così diversi, perché non dobbiamo dimenticare che i campi cosiddetti per slavi, venivano chiamati così, tra virgolette lo direi, no? Quindi sostanzialmente per la minoranza slovena e croata in Italia, poi ci sono stati anche dei montenegrini, ma insomma nascono dopo, sul finire del 43, l'inizio del 42, e io vedevo questa grande diversità, perché il fascismo, è chiaro, gli internati erano tutti quanti privi della libertà, però in questi campi oggettivamente si moriva, non si veniva uccisi, ma si moriva di fame. Torej, taborišče Ferramonti prvo je nastalo leta 1940, naslednja pa so nastajala po napadu na Jugoslavijo. Avtorja so ta taborišča, študij, obravnavanje teh taborišč ga je presunilo, ker ta taborišča, tako med narekovaj lahko rečemo za Slovane, ker je šlo predvsem za Slovence, Hrvate, ampak tudi za Črnogorce. V teh taboriščih niso ljudi ubijali, vendar v teh taboriščih so ljudje umirali. Ecco, questo confronto con Ferramonti per me era importante, sentivo che era rispettata la verità dei fatti, un bilanciamento. Perché? Perché il primo libro, 87, quindi circa 10 anni prima della prima edizione di Renici, 11 anni prima, era stato, io sentivo che
ci sono state, quando è uscito Ferramonti nell'87, molte recensioni. Quasi tutti i giornali italiani hanno dedicato quasi la pagina intera, la terza pagina, la pagina culturale. Persino, lo devo dire per verità storica, l'Osservatore Romano ha dedicato una pagina. Allora io non capivo. Ko je išla prva knjiga o Ferramontiju, je bilo odzivov v tisku veliko. Vsi večji dnevniki italijanski, v italijanskem jeziku so posvetili tretjo stran, ki je tradicionalno kulturna stran, prav tej knjigi. Non capivo, voglio dire, era un piccolo libro, il libro di un ragazzo, ero molto giovane. Poi ho capito perché, col tempo ho capito perché quel librino, anche quello relativamente piccolo, aveva scoperchiato una pentola, non si sapeva nulla di questi campi. Io quando scrissi Ferramonti pensavo, anzi ero sicuro di scrivere la storia di questo campo, importante per l'internamento degli ebrei, ma non sapevo che era il primo libro in generale su tutti i campi fascisti in Italia. Non ero consapevole. Ja. Torej, prej, oprostite, sem pozabila povedati, da med časopisi je omenil tudi Osservatore Romano. No, ko je napisal to knjigo, bil je mlad, napisal je to knjigo brez popolnega zavedanja, da je napisal sploh prvo knjigo o tem dogajanju, o taboriščih. Mislil je, da je napisal samo knjigo o Ferramontiju, tudi knjiga je bila drobna, je bil začuden, da ima tolikšen odmev. Potem pa je z leti razumel, da je ta knjiga odprla eno ogromno, grozljivo poglavje italijanske zgodovine. Ecco, ero inconsapevole del perché di questo successo, diciamo, però ero consapevole ancora oggi di una cosa, che quel libro lì, Ferramonti, quelle recensioni, spingevano troppo sul buonismo di quel campo, e effettivamente lì non c'era grande violenza, ma l'internamento era una violenza di per sé. Queste persone che erano internate spesso erano, per esempio a Ferramonti, ebrei tedeschi, ufficialmente erano cittadini di un paese alleato dell'Italia, stavano lì, poi magari sarebbero finiti ad Auschwitz dopo un trasferimento. Allora io questo esagerare buonista su Ferramonti in un certo senso sono riuscito a bilanciarlo dimostrando con Renicci che l'internamento fascista aveva diverse facce, e questa era la faccia più violenta di una violenza non come quella dei lager nazisti, ma altrettanto terribile da sopravvivere, da sopportare, e una violenza che non era assolutamente conosciuta. Quindi ho sottolineato con questo sottotitolo In riva al Tevere non il fatto geografico di dove si trovasse, ed effettivamente si trova vicino alla riva del Tevere, ma il fatto che il Tevere è considerato l'essenza dell'italianità. Allora volevo dire agli italiani: non potete non conoscere cosa succedeva vicino alla vostra essenza. Torej, v prvem taborišču so bili v glavnem Judje, nemški Judje, torej državljani zaveznika, ja, Nemčije. V kritikah, v recenzijah je opazil, da se je poudarjalo, da v teh taboriščih ni bilo tistega grozljivega nasilja, ki se je pojavljalo v nemških lagerjih. In uporabil je izraz buonizmo, ki ga je zelo težko prevesti z eno besedo, bi morala opisati
v bistvu rečeš, je hudo, ampak ni tako hudo. Ne? Nekdo je hudoben, je krut, ampak vsekakor je boljši kot marsikdo v podobni situaciji. Torej, to je bunizmo. In zato je z naslednjo knjigo, ki je išla 11 let kasneje, Renici, hotel nekako uravnovesiti. In zato tudi ta naslov Na bregovih reke Tibere. Tudi jaz, ko sem morala prevesti, sem se začudila, zakaj je dal ta dolgi naslov. Ne? Ta dolgi naslov ima en svoj razlog. Hotel je poudariti, da je bilo to taborišče v samem srcu Italije, torej ne vem kje, v obrobni vasici, ampak Tibero povezujemo vedno z Rimom, torej središčem Italije, središčem kulture. Ecco, io ho finito, voglio solo ricordare, ma è stato già detto, mi pare, se ho capito bene, che la prima traduzione, adesso ce ne sono tante, ma della panoramica generale dei campi, del volume I campi del Duce, è arrivata in Slovenia, quindi il rapporto e la sintonia con la Slovenia. Poi subito dopo, non proprio subito dopo, sono passati un po' di anni, c'è stata anche la traduzione in lingua croata, ma queste traduzioni sono arrivate molto tempo prima della traduzione in lingua inglese, che pure uno si immagina l'inglese sia la lingua. Perché? Perché è la storia nostra comune, no? Di questo confine, di questa guerra, con alcuni nodi che i restanti nodi, no? Probabilmente ancora non sono stati del tutto superati. Io credo che, mi auguro, anzi non credo, mi auguro che questi libri, questo lavoro, questo mio piccolo sacrificio di ricerca possa contribuire nel senso di un superamento definitivo verso la pace e l'armonia dei nostri popoli. E quindi ho trovato particolarmente efficace questa frase che io ho riportato nella mia breve nota del dottor Peterle, quando dice: avremo un'Europa più forte, più pacifica e più efficace solo quando prevarrà l'idea di una comunità che sappia rispettare la dignità delle identità personali e di quelle di gruppo. Credo che quanto mai siano importanti, ancora di più di quando le scrivevo, le riproponevo, anzi nel novembre del 2024. Grazie. Ja, prvi prevodi njegovih knjig so bili prevodi v slovenščino, kar je gotovo posledica dejstva, da si delimo ta prostor, si delimo tudi skupno zgodovino, potem v hrvaščino in šele potem v angleščino, kar je nekoliko nenavadno, ker pač angleščina je jezik, ki je toliko razširjen, da se hitro širijo njeni prevodi. Je menilo nekaj časa. Torej, zaključil je z upanjem oziroma s prepričanjem, izraža prepričanje, da tudi te knjige lahko pripomorejo k rešitvi, razrešitvi vseh tistih vozlov, ki gotovo še obstajajo med nami in so še nerazrešeni. Uporabil pa je, to imate v spremni besedi, ki je v knjigi, uporabil pa je misel, ki jo je prispeval gospod Peterle, in sicer naslednji stavek. Močnejšo, mirnejšo in učinkovitejšo Evropo bomo imeli, ko se bo vrnila k zamisli skupnosti, v kateri bo spoštovano dostojanstvo osebnih in skupinskih identitet. Torej, njegovo upanje je, da gremo v boljšo prihodnost. Lepa hvala profesor Jurka Pogreku in seveda tudi prevajalki, ki ni vedela, da bo morala danes prevajati.
in ni njen poklic to. No, vsekakor je dobro povedati, če to ni rekel, to je bilo eno mladostno delo, drobna knjižica in tako dalje. Ampak v njej najdemo že v sintezi to, kar zadeva vsa italijanska taborišča, ne? Ker opisuje organizacijo, življenje, trpljenje in tako dalje. Ta knjiga ima 216 strani, ima poseben uvod, ki ga je napisal za slovensko izdajo avtor, ima predgovor Lojzeta Peterleta, ampak v tej knjigi najdemo tudi 38 dokumentov o obravnavanih temah, seznam internirancev, ki so umrli v taborišču, in moram reči, da smo za to izdajo primerjali njegov seznam, ki v bistvu temelji na seznamu, ki ga je tudi že Tone Ferenc objavil v knjigi Arbissima in tako dalje o taboriščih, ne? Smo ga dopolnili z spletnim portalom, ki ga vzdržuje Inštitut za novejšo zgodovino, ker veste, da je skoraj 100.000 žrtev nasilja med vojno in v prvem povojnem obdobju na vseh straneh. In če se tam malo ne rečem zabavate, ker je zelo žalostno, ampak napišete Renici, napišete, da je skočilo ven, da je bilo žrtev še več od tega, kar jih je on takrat popisal, ne? In to smo v knjigo dali. Za knjigo je tudi dragoceno slikovno gradivo, delno ga je zbral že avtor takrat o prvi izdaji, ampak je tokrat obogateno slikami iz Muzeja novejše in sodobne zgodovine v Cekinovem gradu. In kar je zanimivo, ko smo bili v Reniciju, San Sepolcru, kjer je grobnica internirancev in tako dalje, se nam je pridružil en mlad fant, domačin, ki zelo raziskuje vse te zadeve, Mirko Dragi. In on nam je priskrbel še dodatne slike. No, nekaj jih je tudi Ivo Žajdela prispeval, tako da je tudi z tega vidika knjiga obogatena. Naj dodam še to, da ko je začel pisati Capogrecco, je opisal tisto taborišče Feramonti, ki je blizu njega, on je iz Kalabrije. Ampak takrat je bil pediatar in se je tako zavzel za to zgodovino, da je opustil svoj poklic in je danes redni profesor sodobne zgodovine na Univerzi Kalabrije. Letos je obhajal 70-letnico. Zdaj vrnemo mikrofon Magdi Jevnikar, da kot prevajalka pove, kako je lotila se tega dela in če je pustilo kakšen vtis. Glejte, jaz mislim, da je zelo zanimivo in dobro, da imamo dva taka govornika. Jaz kot prevajalka, kaj lahko povem? Ko sem se lotila tega dela, nisem vedela, v kaj se spravljam. Ivo me je vprašal enkrat jeseni, kaj bi prevedla to stvar. Vam povem, da do 1. januarja nisem niti vzela knjige v roke. Potem pa sem začela. Me je zelo pritegnil ta zgodovinski uvod in sem rekla, to bom prevedla z velikim veseljem, ker je slog pisanja zelo dober. Je jedrnat, vedno jasen, tekoč, ampak tudi po svoje slikovit. Jaz ne ljubim zgodovine, tako kot jo ljubi marsikdo med vami, rajši imam izmišljene stvari, ampak ta uvod me je pritegnil. In to sem opravila tudi precej hitro. Potem pa so prišle težave, ko sem se lotila dokumentov. Kdor bo videl knjigo, bo razumel, zakaj. Meni je šlo dobesedno na živce, da moram prevajati vse tiste absurdne ukaze, ki so jih vodje policije ali vojske pošiljali svojim podrejenim. In vseeno je bilo treba vsako besedo prebrati, premisliti, primerjati s tistim, kako bi bilo to najboljše v slovenščini. Torej, knjiga je nekako dvojna v mojih očeh. Njegov del in pričevanja, to tudi danes sem se lotila in sem spet brala, kot da berem prvič.
me je zelo pritegnilo. Dokumenti so pa tisti jezik administracije, mi ni bilo zelo blizu, torej če boste našli kakšno napako, bodite malo usmiljeni do mene. Drugače knjigo sem prevedla menda v 6 mesecih, sem mislila, to bo šlo gladko, potem pa je Ivo svojo pregovorno natančnostjo začel čisto vsako stvar kritizirati. Sva se skregala glede tolikih stvari, zdaj, če smem reči, Ivo, niti pravopis ni mirodajen, ne. Ni mirodajen. Šlo je za to, da danes rabimo besedo Milano, rabimo besede, ki so v italijanščini, za italijanska mesta, za marsikatero mesto. In tako je v pravopisu. Jaz rekla, Ivo, če jaz podpišem, stojim jaz za tem. On je rekel, da urednik je nad prevajalko. Mislim, da tukaj so tudi odnosi med bratoma, med bratom in sestro igrali precej važno vlogo. On je starejši, kot vidite. In torej je ukazoval on. Vsekakor, jaz kar prevajam, vedno mislim na to, kako bodo moji dijaki brali to stvar. Jaz imam rada enostavne prevode, krajše stavke, pri njem je bilo treba prav sekati. Če si bo kdo vzel čas in primerjal original z mojim, se zdi, kot da ne znam pisati dolgih stavkov, ampak ni za to. Jaz imam vsak dan stik z mladimi in vidim, da če hočeš, da berejo, mora biti dostopno. Vsekakor knjigo imam zelo rada, kljub temu, da je bilo približno 300 pripomb, opomb, tudi 300 pripomb Ivotovih. In mi je vzelo zares dosti časa in moram reči, da v določenih trenutkih sem že skoraj obupala. Ci sono tante note nel tuo libro, tante note. Jaz, ko sem prvič prebrala, seveda nisem prebrala opomb, jaz sem kar brala besedilo in sem ga končala prevajati in potem sem se lotila opomb. To je bila moja napaka, ker me je čakalo najtežje delo na koncu. Dobro, zdaj pa vam lepo branje, prijetno ne. Naj povem še to, pri enem dogodku, ki ga je omenil, sem preživela več kot en dan, ker sem hotela prevesti zares dobro, zares spoštljivo. Boste videli, sem se zares zelo potrudila. Je zgodba o nekem fantu, ki so ga odpeljali. Dostikrat so jo odpeljali ljudi kar s polja. So bili oblečeni v samo srajco in tako se je zgodilo z enim fantom, mladim, 19-letnikom. Pred materjo so ga aretirali in odvedli in seveda se je upiral in da bi ga pomirili, so mu ukazali, naj se sleče do golega in so ga zaprli v eno klet in so ga tam pustili ure in ure samega. Ko so odprli vrata, je bil nor. No, to, samo da razumete, da kadar človek prevaja, ne more biti ravnodušen do takih stvari. Hvala. Ni aplauza, ker je bilo preveč dramatično na koncu. Ni aplauza, ker si povedali preveč hude stvari. Dobro, zdaj pa damo besedo gospodu Lojzetu Peterletu, ki je napisal tudi spremno besedo. Hvala lepa. Spoštovane gospe in gospodje, bi se oprl kar na besedo, ki je bila pravkar izrečena s strani prevajalke. Mislim, da smo tukaj vsi zato, ker nismo ravnodušni. Jaz bi rad povedal najprej nekaj besed kot, ne bom rekel zgodovinar, ampak človek, ki je študiral zgodovino, potem kot sin interniranca, na koncu še nekaj besed kot politik. Ta večer je zame večer, ki sem se ga zelo želel, ga pričakoval, ker je pomemben in v mnogočem velik. In sem hvaležen vsem, ki so
prispevali k temu, da smo se z avtorjem te knjige, s prevajalko in z nosilci tega odnosa do Reničija in drugih taborišč, knjižnice Dušana Černeta, Rafaelove družbe Mladike in tako naprej. Torej, to gre zame izredno pomembno podjetje, bom rekel tako. In dajmo se zavesti, da se to dogaja 80 let po koncu druge svetovne vojne. Vidite, pa šele nekatere stvari odkrivamo. Ko sem jaz poslušal profesore Grafenaurja, Cvitra, Gestrina, so nas učili, da ni nujno, da so najhujše stvari v zgodovinopisju falsifikacije, laži, ampak da je lahko hujše tisto, česar ne poveš. In tukaj gre za to kategorijo odnosa do zgodovine. Jaz sem z marsikom v Rimu, Milanu, kje drugje, v Bruslju govoril o teh zadevah, pa ni nihče nič vedel. Torej, tega vedenja ni bilo, oziroma ga je še vedno malo, ampak kot je bilo že povedano, po zaslugi raziskovanja profesora Kapogrebka, tudi ta del resnice o tistih časih pronica, prihaja v zavest, in ko te dni gledamo trpljenje na več koncih sveta, bi rekel, da samo s spominom gremo lahko naprej. Brez spomina se nam bo prihodnost zaprla, lahko še v hujše rezultate, kot so jih doživljale generacije pred nami. Rad bi povedal, da sem se jaz trudil oziroma spraševal sem doma in v Italiji, če bi lahko pogledal taborišče v Reničiju, in desetletja so mi govorili, da ni tam nič, da ni nobenih ostankov, nobenega spomina, nobenega spomenika. Ko pa sem potem na slovenski televiziji enkrat omenil usodo mojega očeta, potem ko so me v Ljubljani, me je neka trojka zmerjala s fašistom, takrat se je potem najprej oglasil gospod Boris Nemec po liniji borcev, bom na kratko rekel, in mi je sporočil, da se v Reničiju vendar nekaj dogaja. Potem se je oglasila Erika Jazbar, ki mi je tudi dala vedeti, kaj se dogaja tukaj v odnosu do tega taborišča, in potem se je zgodil tisti obisk, to je bilo lansko leto, predlanskim celo, ja, kjer pa moram reči, da sem bil vesel novega odnosa tudi tamkajšnjih ljudi. Eno so zgodovinarji, ki nastopajo s civilno korajžo in z voljo do resnice, drugo so oblasti, ki lahko tudi tako resnico ignorirajo, ampak tam smo srečali občutljive ljudi, tudi župana tistega kraja, tudi najavo, da se bodo potrudili, da bo to postal boljši, če tako rečem, celovitejši spominski park. Tako da po vsem tem, kar se je zgodilo, bi rekel, imam nekaj tega, oziroma upanje je bilo prej omenjeno, da bo ta odnos še, da se bo še gradil in da bomo zvedeli še več. Zdaj bi rad povedal nekaj besed kot sin človeka, ki se je rodil v eni oddaljeni vasi, jaz rečem Slovensko Kosovo, temu delu Dolenjske, in hiša mojega očeta je podpirala partizane, ker tudi v tistih krajih niso videli v okupaciji kaj dobrega. In bi rekel,
bi tvegal tezo, a ne, mislim, se hecam tvegal, ne, da če bi bil simpator okupatorja, on in njegov oče, njegov brat ne bi končali najprej na Rabu, potem pa v Reničiju. To povem zato, ker se v Sloveniji še vedno tako po domače ravna z mitom, ki pozna samo osvoboditelje in izdajalce. To, kar mi je oče pripovedoval o obeh taboriščih, je bila huda zgodba, ki jo še vedno prebavljam oziroma jo doživljam. Mojega starega očeta so ubili že v Klevevžu, ko so jih peljali. Na to pot proti Rabu je moj stari oče skočil z voza in ga je rafal ujel, predno je prišel za neko poslopje. Sinova sta zvedla šele kasneje, da je bil takrat tudi ubit. Jaz ne vem natančno, kdaj je bil potem premeščen v Reniči, vem pa, da je bilo tam tako hudo, kot je bilo že rečeno, niso ljudi ubijali, ampak so bili tako izmučeni in tako podhranjeni, da so umirali. Marsikdo tudi potem, ko je bilo taborišče osvobojeno, ker je bil prešibek, da bi se še pobral. Mojega očeta so že vrgli med mrliče, na kup mrličev, pa so ga prijatelji potegnili ven nazaj in zgleda, da je bilo v njem še toliko življenja, da so to iskro razpihali, če ne, jaz danes tukaj ne bi veliko govoril. Jaz sem ga vprašal, kako je to bilo. Jaz sem mislil, da je bil zelo lačen, ker je bilo hrane skoraj da nič, ne. Kakšen košček v vodeni juhi. Je rekel, lakota zgine po nekaj dnevih, je rekel, slabost je pa vsak dan hujša, ne. On pravi, lačen nisi več, ampak za nič si, tako je on rekel po domače, ne. In on je, ki je bil krojač, si je kakšen cigaret prislužil, če tako rečem, in je neke cigarete zamenjal za pogačico od mule. Veste, kaj je pogačica? In je tisto, kadar je bilo najhujše, je tisto sesal pod odejo, pa še tisto so mu ukradli, ne, tako da je tudi to, vse tam not ni bilo nič, ampak imel vtis, da nekaj vleče iz tiste kosti, ne. No, ne bom jaz detajliral na veliko. Rad bi tukaj izrazil še eno hvaležnost. Moj oče je potem en mesec hodil z Italije domov. Jaz sem ga vprašal, zakaj ni šel na vlak. Glejte, takrat sem bil malo mlajši, danes bolj razumem, zakaj ni šel. Je rekel, če bi šel na vlak, bi pa še v nemškem ujetništvu končal, ne. Tako da je hodil en mesec domov in jaz bi tudi tukaj rad izrazil hvaležnost dobrim ljudem, ki so mu na tej poti pomagali. Če jih ne bi bilo, on ne bi prišel domov. Tako da se jaz tistim Italijanom, po večini kmetom, ki so mu pomagali, za nazaj zahvaljujem. Zdaj bi pa rad rekel nekaj tudi no, še to bom rekel, pomembna zadeva, ne. Veste, v Sloveniji nismo, oziroma v Nemčiji, v Italiji so bila taborišča med vojno. Mi smo imeli pa taborišča tudi po vojni. Zdajle imamo pa še eno taborišče nepokopanih. In smo unikom na tem svetu, da ne moremo pokopati žrtev revolucije, ampak to je zgodba, ki bo očitno še trajala, ampak moram tudi to omeniti v tem kontekstu. Ko je prišel oče domov, to je bilo že po bitki pri Stalingradu, če se ne motim, se je priključil domobrancem. Jaz sem ga vprašal, zakaj pa ni šel
Takrat sem bil v 3. gimnaziji, bral sem knjigo Frančka Sajeta, Belogardizem, in rekel, oče, lahko 3-krat bereš, ne boš, če nisi doživel vojne, ne boš razumel, kako to teče. Ne? Torej, vprašal sem ga, zakaj še kdo obrancem. In sem si natančno zapomnil, kaj je rekel. Je rekel, ker so imeli najmanj krvave roke. Ni rekel, da so imeli čiste roke, vojna je vojna, zraven seveda še revolucija. Ne? Torej, jaz sem mu hvaležen, da je izbral ta kriterij. Ni se priključil tistem, ki so izkoristili stisko naroda ob 3 okupatorjih, skoraj da lahko govorimo o 4, ne, zato, da so prevzeli oblast. To je toliko o tem. Zdaj bi pa rekel kot politik tole. Ta knjižica, tole poročilo, sem kopijo dal, gospod jo je imel že prej, ampak sem mu napisal posvetilo z veliko hvaležnostjo in z globokim spoštovanjem. Veste, ni tako enostavno, tudi zgodovinarju ne, resnico plasirati. Zato je včasih potrebna tudi civilna korajža, zato lahko tudi tvegaš. Jaz sem vesel, da je gospod profesor, mene čudi, da je kot zdravnik prišel do tega, ne? Ker to, kar se je zgodilo, vse te travme, ki so temu sledile, se lahko zdravi samo z jasnim spominom. Oziroma, še kaj drugega je treba, ampak brez jasnega spomina ne pridemo naprej, kot sem rekel. Ne? In ko smo se z zunanjim ministrom Golombom dobila tukaj v Gorici, sva seveda govorila tudi o fojbah. Ne? In jaz sem rekel, gospod minister, lejte, številke varirajo, koliko jih je v fojbah in zakaj so tam, ne, imamo zelo različne razlage. Ne? Številke so za 1 decimalko varirala. Ne? Se rekel, dajmo mi to zgodovinarjem, naj to preštudirajo, naredimo komisijo zgodovinarjev, potem bo pa politika na to reagirala. Ne? Veste, kako je bilo s to zgodbo, ampak bi vam rad povedal, ker se mi zdi to prav. Ko so ti zgodovinari in tudi nekateri kulturniki, Fulvio Tomica je bil zraven, pri nas je bil pisatelj Vuga, ko so začeli to obravnavati, so na začetku, bi se rekel, so se pogovarjali takole, en mimo drugega, ne, ker italijanski zgodovinarji niso poznali naših študij, niso prevajali zadev, potem, ko so to pogledali, so orenk trčali, bi rekel. Pa je bil skoraj da konflikt. Na koncu pa so popisali približno 100 let skupne zgodovine v skupnem poročilu, ki je doživelo usodo, kot je. Ampak, odkar imamo to knjižico, vemo več, kaj je bil fašizem, kaj je bil nacizem, kaj je bil komunizem, kdo so v fojbah in tudi malo več, koliko jih je. Torej, to mislim, da je bil lep prispevek, jaz bi si želel, da bi imeli tazga tudi z Avstrijci, pa še nekaj bi si želel kot slovenski državljan in politik, da bi imeli tako poročilo tudi o slovenskih notranjih odnosih. Ker bo treba enkrat napisati knjigo, kako je z nami, zakaj smo polarizirani, zakaj nas še obvladuje koncept sovražnika. Jaz o tem govorim mladim ljudem po vsej Evropi, ker to, kar se je v Evropi zgodilo ali kar se neke družbi zgodi in kar imenujemo koncept sovražnika, pomeni, da so na delu sile, ki mislijo, da bodo naredile boljši svet, tako da odstranijo, izločijo, likvidirajo tistega, ki misli drugače. Jaz sem mislil, da smo se tega 26. junija 1991 s proglasitvijo slovenske države rešili. Imam pa vtis, da se nam ta koncept vrača. Žal mi je, da moram to reči, ampak verjamem v mojo presojo oziroma v
v moje občutke. Nekaj sem si še tukaj napisal, mislim, v kakšne paradokse pravzaprav pridemo, če nekatera dejstva upoštevamo. Razumem gospoda profesorja, da je potegnil ven Tibero kot simbol, oziroma on rekel, esenco italijanstva. Ampak ko smo bili tam v Reničiju, smo se peljali mimo rojstnega kraja Michelangela. Smo prenočevali v kraju, ki ga je zaznamoval sveti Frančišek. Rekel, taki vzponi duha, potem pa v kontri s tako nehumanostjo, kot se je zgodila tam. Torej, to se ni zgodilo samo v Italiji, seveda, ampak se mi zdi nekaj zanimivega. Torej, jaz mislim, da bom počasi lahko zaključil tole malce daljši nastop. Jaz mislim, da gre za tako stvar, da je treba v njej govoriti. In sem res hvaležen organizatorjem, da lahko govorim v taki zasedbi. In bi se vam rad, gospod profesor, še enkrat zahvalil za to, da ste posvetili lep del svojega življenja resnici o dogajanju v tistem času. In še to bi rekel, glejte, 100 let smo čakali, da se je spremenil odnos do Narodnega doma v Trstu. Na Koroškem smo 100 let čakali, da se je avstrijski predsednik opravičil za stvari po plebiscitu. Latinci bi rekli epur se move. In mislim, da bomo krepili upanje s tem, če bomo vztrajali pri iskanju resnice, če jo bomo plasirali med ljudi, če bo mladina vedela, kaj je narobe, da teh zadev ne bo, da ne bomo ponavljali. Ampak moj nekdanji prijatelj in kolega, avstrijski zunanji minister Alojz Mok, je veliko govorov začel z izjavo: zgodovina je dobra učiteljica, samo učencev ne najde. Gospod profesor, želim, da bi jo to pot našla, da bi jih našla. Najlepša hvala tudi gospodu Lojzetu Peterletu. Zdaj pa imamo priložnost, da avtorju oziroma sodelujočim tukaj pri mizi postavimo kako vprašanje ali ugovor, kot želite. Vsekakor, evo, zdaj bom jaz hodil okoli malo z mikrofonom. Bom kar vstal, mogoče boste lažje. Najprej, jaz sem Boris Nemec, ki ga gospod predsednik citira v knjigi. Izjemno veselje mi je, da sem poslušal njegov intervju na televiziji in ko je omenil Reniči, sem seveda šel na računalnik in sporočil mu to zgodbo, ki jo on omenja. Rad bi seveda čestital gospodu Peterletu, avtorju, prevajalcem, Mladiki in vse skupaj, da je do te knjige prišlo. Mi sicer smo izredno veseli, smo razpolagali z italijanskim izvodom, sedaj seveda mnogi pa iz Dolenjskega seveda italijanščine ne obvladajo in bojo po mojem zelo veseli te knjige. Moram reči, mi hodimo že skoraj 15 let v Reniči, torej kot delegacija Zveze borcev. Jaz sicer nisem imel v italijanskih taboriščih očeta, pač pa v nemških. Sem zelo veliko po nemških taboriščih in moram povedati, da so bila italijanska mnogo hujša od nemških. Mnogo, mnogo hujša. Preprosto zato, ker Nemci tisti kos kruha, ki ti pripada, si ga dobil obvezno, Bog ne daj, da je kdo kaj ukradel, medtem ko v Italiji je bila pod italijanskih korupcija neverjetna. Ljudje so mnogo huje stradali, torej v nemških taboriščih je bilo hudo zadnjih 6 mesecev, ko je bilo praktično pomanjkanje vse splošno. V Italiji je bilo pa seveda v letu 1942 zelo hudo. Na Rabu so ljudje prišli v močvirje v šotore. Tam so prišli ljudje, ki niso imeli nobene zveze s politiko.
so bili zajeti na poljih poleti, otroci, žene, nosečnice, kar se v nemških taboriščih ni dogajalo. Nemci so vzeli tudi mojega očeta iz političnih razlogov, medtem ko so v italijanska taborišča šli ne glede na politiko. Bilo je strašno na Rabu, 200 otrok je tam umrlo. Iz Reničja so pač nekateri bili premeščeni, iz Reničja iz Raba v Reniči, kot je bil oče gospoda Peterleta, tam ni bilo nič boljše kot na Rabu. Jaz bi rekel celo hujše. Zopet so bili na močvirju, ob reki Tiberi, na nagnjeno pobočje, ko je bila voda, so bili v vodi. Tibera in vse to je bila poplavljena vse skupaj. Nekaj strašnega. Danes tam ni nič, ker so bili sami šotori. Samo baraka od komandanta, ki je bila zidana, še obstaja. Seveda spomenik je tamle in moram reči, da jih je mnogo umrlo, ker so iz gole lakote pojedli in jedli, tam je mnogo hrastov, želod od hrasta surov in so seveda čez 2-3 dni v mukah umirali. Torej, hočem povedati, da je bilo v teh taboriščih izredno hudo, jaz bom rekel hujše, mnogo hujše kot v nemških taboriščih. No, zdaj še to, da dokončam. Tam so ljudje izredno izkazali, mi hodimo vsako leto tja dol, ker so italijanska občina Anghiari je 10. oktober razglasila za dan spomina na prihod teh taboriščnikov v Reniči. Oskotirna železnica je vodila iz Areca do Anghiarja, od tam naprej pa so shodili peš 4,5 kilometra, vsi izmučeni do taborišča, kjer so jih čakali v vodi šotori. No, moram reči, da pa sedanja oblast, čeprav bi jo lahko rekel desna sredina, La Lega, spoštuje to, prihaja župan, prihajajo mnogi ljudje, imamo vsako leto pohod od Anghiarja 4 km do Reniča v spominu na teh ljudi. Nekoliko bilo je ogromnih otrok iz šole in tako naprej. Moram reči, da se je zadnji 2 leti pa z nastopom te oblasti Giorgia Meloni poslabšalo toliko, da je prepovedano otrokom. To so bili cele šole, ki so bile tam, zdaj zadnje 2 leti jih žal ni, so pa oblasti, pa župan, pa vsi ostali še zmeri tam. Omenili ste Mirka Dragija, veliko jih, da jih ne citiram, naših prijateljev tam, s katerimi se združimo, se snemamo, tudi na televiziji to pokaže in tako naprej. Moram pa reči, da čeprav smo delegacija Zveze borcev, nikoli nobeden razlike ni tam postavljal. Za nas so vsi ljudje tam Slovenci, ki so trpeli popolnoma po nedolžnem. Če bi rekel za nemška taborišča, Nemci so jemali po politični liniji, lahko si bil izdan, lahko si bil kakorkoli, ampak ti, ki si bili v italijanskih taboriščih, jaz bi rekel, da so ne glede na politiko bili tja pripeljani in so hude žrtve, hujši kot tistih, ker resnično niso bili nič krivi. Hvala lepa in se opravičujem za moj dolgi nastop, vendar sem hotel dopolniti, da nekoliko veste, kako se tam godi in da seveda se zahvaljujem ne samo avtorju in gospodu Peterletu, prevajalcem, ampak tudi vsem Italijanom na področju Anghiarja, ki gojijo spoštljiv spomin na vse te naše internirance in ki so umrli in pokopani, kot je tudi bilo rečeno v San Sepolcru na skupnem spomeniku in grobišču. Hvala lepa. Lepa hvala. Ima še kdo kak poseg? Jaz bi omenil to, da italijanski izvirnik je bil predstavljen v Ljubljani, v sedanjem muzeju novejše in sodobne zgodovine v Cekinovem gradu, je Milica Kacinova bila zraven, pa nekateri bivši interniranci in odmev je bil velik, smo našli zdaj članke v Delu in druge. In Milica Kacin je celo avtorju rekla, da je bil italijanski konzul takratni in tako dalje, da je imela vtis, da je to javno mnenje pritisnilo tudi na to mešano komisijo, ki je bila v nekem kriznem zastoju, da je
spet obnovila delo in da je potem nadaljevala z njim, ne, da je bil tudi to en prispevek. Zato mislim, da bomo morali ljubljansko predstavitev spet postaviti tja, v tiste prostore. Prosim, ja. Ja, hvala lepa za predstavitev. Jaz bi je bilo zelo lepo predstavljeno od vseh avtorjev, se zahvaljujem vsem. Jaz bi najprej za gospoda Peterleta vprašal, če se ve, zakaj je bil njegov oče odpeljan, oziroma če je to, ker danes smo postavljali venec, ker je bilo rečeno, da so nekako v te zapore in potem tudi naprej predstavljali sodelavce, se pravi sorodnike od partizanov. Ne? Zdaj, v tem primeru tem ni bilo tako, no, mislim, to bi vprašal, potem bi pa pokomentiral nas, ki se trudimo nekako zgodovino nekako povedati in pojasniti, kaj se je dejansko zgodilo in kako tudi mi interpretiramo zgodovino in nekako veljamo v družbi, da spreminjamo zgodovino. Ne? Jaz bi rekel, da jo bolj spoznavamo zgodovino tako, kot je bila in to poskušamo predstaviti javnosti. Javnost in nekatera javnost nas pa sprejema kot tiste, ki spreminjamo zgodovino. Tako da, če jo spoznavamo tako, kot je bila v resnici in jo hočemo interpretirati na tak način, kot se nam zdi, da je pravilen, smo že vnaprej označeni, da jo obračamo in da smo tisti, ki jo spreminjamo in ne tisti, ki jo želimo prikazati tako, kot je bila in tudi povedati tako, kot je bila. Tako da se zahvaljujem tudi gospodu Peterletu, ki je lepo nazorno, plastično prikazal, da nismo bili okupirani samo iz treh tujih narodov, Madžarov, Nemcev in pa Italijanov, ampak da smo imeli tudi državljansko vojno, revolucijo in tu je bil ta četrti okupator, na katerega je on je pojasnil in s tem imamo še vedno velika težava. In dokler ne bo tukaj Zveza borcev potegnila ena jasna zaključka, da takrat se bomo vedno vrteli okoli te interpretacije tukaj naših zgodovinarjev, gospoda Branka Marušiča in tako naprej. In bomo vedno mi neki izdajalci, neki drugorazredni državljani in je treba le pač povedati stvari. Tako da se zahvaljujem gospodu Peterletu za njegov intervencijo. Hvala. Hvala. Glejte, jaz mislim, da je zadostovalo to, torej predpostavljam, da so službe tudi takrat bile zelo natančne in poznale zadeve in so vedeli, da ta hiša podpira partizane. Jaz imam tudi dve pričevanji partizanov, ki so zapisali, da je oče delal za njih. Potem je bil pa še en poseben moment, ki ga jaz mislim, da v knjigi nisem popisal, ki je verjetno tudi dodal, rekel, sum, namreč, ko so Italijani imeli v tistih krajih, ne vem, če praviš racijo, skratka, lovili so partizane in v hišo mojega očeta se je zatekel kasnejši znani heroj Franc Krase Čoban. On je bil tast pesnika Tomaža Šalamuna. Maruša Krase je bila pa njegova sestra, ki je tudi hčerka kakšno knjigo napisala, je že pokojna. In ta mož se je zatekel v to hišo in moj oče je poskrbel, ker so Italijani obkrožili vas, da so ga skrili. Skrili so ga tako, da so ga zakidali v gnoj.
To ste že kdaj slišali, da so koga tako skrivali, ne? To ni prijetna zadeva. In ko je prišel komandant italijanski do mojega starega očeta, o katerem sem že govoril, je rekel, kje ga imate? Je rekel, mi nimamo nobenega, ne? Je rekel, mi vemo, da je šel k vam, mi smo vas obkolili, nismo pa videli, da bi šel ven, ne? In zahtevam, da ga daste. Star oče je rekel, pri nas ga ni, in pol so vse obrnili, vso hišo, vse, kar se da obrniti, samo gnoja niso prekidali, ne? Tako se ti človek rešil in se kasneje mojemu očetu na eni proslavi Gubčeve brigade pod Trebevnim tudi zahvalil. Moj brat je bil priča in je to slišal, ne? Tako da to mislim, da je verjetno tudi bilo kje zapisano, da tam tistega moža, ki so ga iskali, niso dobili, ne? Skratka, bom še enkrat rekel, ne, če bi bil on simpatizer okupatorja, ne bi bil ne na Rabu, ne v Reničiju. Seveda je tudi italijanske oblasti so različno ravnale v takratni Julijski krajini in v zasedeni tako imenovani Ljubljanski pokrajini. Kar zadeva Julijsko krajino, so imeli razpredeno mrežo policije, vojakov, orožnikov, finančnih stražnikov, gozdnih stražarjev in tako dalje. Oni so poznali vse in imeli tudi omrežje vohunov in tako dalje. Čim je en fant dezertiral, zato da ga ne bi poslali v Rusijo ali na afriška bojišča in je šel k partizanom, ker drugam takrat ni imel kam iti, so italijanske oblasti točno vedle in so tisto njegovo družino internirale, ne. Zato so določena taborišča so bila samo za primorske Slovence, recimo tiste, ki so bili tukaj zaprti in so jih pošiljali v Kairo, Montenote, Frascati in tako, tam so bili samo Primorci, ne. Medtem ko v osrednji Sloveniji pa so bili žrtve tistih velikih racij po Ljubljani, kjer so vse mlade, vse oficirje in tako dalje, in na Dolenjskem, kjer so pobivali, mimo grede, če si ga videl na polju, si ga ustrelil, smo ubili enega bandita, ne? In tam so dejansko pobirali ljudi v srajci in v copatah in je potem zimo preživel pod šotorom v poplavljenem Rabu, Reničiju in tako dalje. To je bila tudi ta razlika, da ko smo slišali, da so bile tukaj družine partizanov, ker so točno vedeli, kje je kdo in kje je kdo zmanjkal in takrat so njegovo družino kaznovali, ne, požgali hišo tudi in tako dalje, ne. A lahko še nekaj, Ivo? Torej, kdor je šel na Rab ali bo šel na Rab in se bo si bo vzel nekaj časa za branje tistih imen, priimkov na tistih tablah, bo mogoče začuden, kot si bil jaz, koliko je istega priimka Žagarjev, Zakrajškov, priimkov, ki jih jaz poznam iz moje vasi in sosednjih vasi, ne. In to, kar je gospod Nemec rekel, po mojem drži, gotovo so vedeli za koga, če tako rečem, ne, ampak takrat, se pravi po let 42, še ni bilo tiste diferenciacije zaradi revolucije, ne. Takrat se je to šele dobro začenjalo, ne, in so dejansko bili ljudje, ko ste vi rekli, civilisti oziroma nepolitični ljudje, ne, je bilo, jaz bi rekel, zastraševanje, ne vem, kako bi to imenoval, ne, in jaz sem se tam čudil, ko sem videl toliko istih priimkov, ne, iz teh naših vasi. Bo še kdo kaj povedal? Prosim. Dober večer, Štefan Kržišnik. Jaz imam pa vprašanje za našega gosta, gospoda Kapogreka. Zanima me, kaj ga je pripeljalo do tega, da se je kot zdravnik pediater začel ukvarjati s to tematiko. Kaj je bil tisti prvotni vzgib, mogoče dogodek, mogoče kakšna knjiga, da je sploh vstopil na to področje?
finzioni. Io ho iniziato come semplice appassionato di storia, in genere i medici sono molto versatili, forse perché la medicina è una professione che ti chiude molto nel tuo mondo, allora io conosco la maggior parte dei medici che hanno un hobby che a volte diventa un po' troppo sovrabbondante, ma nel caso mio ero forse un caso di doppia personalità, direi quasi patologica, nel senso che già io sono diventato medico a 25 anni, quindi ero un ragazzino e viveva armoniosamente in questa duplice realtà, no? Cioè, ho iniziato subito a fare le ricerche per Ferramonti. Da ragazzino mi piaceva andare per le campagne con registratori magnetici che pesavano 6-7 kg allora, quindi non era come adesso che c'è sempre in tasca una macchina fotografica e un registratore. La faccio lunga, ma poi tu sei bravissima e riesci. Insomma, per un po' ho vissuto con questa doppia professione, di cui ovviamente una sola era la professione, ma poi c'è stato un momento della mia vita in cui dovevo scegliere, perché questa storia dei campi che era nata per hobby diventava per me un fardello troppo pesante da seguire come hobby, no? Già quando Einaudi mi chiama, allora non ero più io che decidevo di fare un libro, ma era un grande editore che mi sottoponeva come specialista. Avrei voluto essere seguito da qualcuno, ma loro mi dicevano: ma è lei lo specialista? Ma io non capivo bene. Finché poi effettivamente è andata a finire così, che in seguito ad un lutto personale molto forte decisi nel 2011 ad abbandonare la professione di medico e farne una sola. Però per fortuna avevo acquisito tanti di quei titoli che con l'abilitazione scientifica nazionale non è stato difficile transitare per me, e quindi dal 2011 ad oggi io già da un pezzo ho superato tutte le tappe della carriera accademica. Però è stato quel lutto personale che mi ha spinto, come dicevamo poco fa con l'amico Vili, che non vedevo da quanto? Forse di più, forse 20, lascia stare, forse 20. Dicevamo che c'è un momento della vita in cui bisogna abbandonare un po' di zavorra, e lì è stata fondamentale anche la comprensione o l'affetto familiare degli amici che mi hanno consigliato a un certo punto di seguire più la passione che non una professione appassionata, perché comunque io ho fatto sempre medico pediatra con grande passione. E comunque, ultima cosa, voglio precisare che io ho fatto il medico per 30 anni, quindi quando io nel 2011, mese di dicembre, lasciai la professione, intanto la maggior parte di questi libri che Ivo ha portato, perché io lo pago bene come agente pubblicitario, li avevo già fatti, quindi sono prodotti di un medico. Quando si è presentata l'edizione croata di I Campi del Duce a Zagabria, è venuto il presidente Mesic, perché ci tenevano molto. E io dentro di me pensavo: ma poveretto, non lo sa che qui c'è un pediatra dietro.
E quindi voglio dire, sì, ho lasciato a un certo punto, ma ho anche per molto tempo convissuto, vivevano insieme le due cose. Quando ho lasciato avevo fatto per 30 anni il medico in piena armonia, certo con molta fatica perché facevo effettivamente due lavori di cui uno non era assolutamente pagato, perché nessuno ha mai finanziato le mie ricerche. Io non ho chiesto finanziamenti, ma nessuno credo me li avrebbe dati, perché i miei argomenti non erano politicamente corretti, credo, ipotizzo. Non è che io ero più bravo di tanti professori universitari, professionisti che avrebbero dovuto fare. Questa memoria spesso è stata tirata fuori da freelance in generale, non è solo il caso mio. E allora qui entrerebbero in gioco tante questioni, alcune delle quali immagino sono state già affrontate nei discorsi che ho vagamente percepito. E quindi la questione generale è quella delle politiche della memoria, dell'amnesia. Ho sentito, tra le cose che mi ha detto la mia bravissima traduttrice, che il dottor Kemperle ha parlato, Peterle scusi, ha parlato di questa mancanza, cioè della differenza, se non sbaglio, correggetemi, del fatto che l'Italia non ha avuto i campi almeno dopo il 45, e questo è vero. Noi dopo il 45 siamo diventati una democrazia, però è vera anche un'altra cosa che non dobbiamo dimenticare, che dopo il 45 da noi è iniziato un triste, mi verrebbe da dire anche, un gioioso periodo di pace, ma anche un triste periodo di amnesia. Nelle scuole il fascismo non è stato raccontato per niente. Lo strumento numero uno del fascismo, di deportazione politica interna, che è stato poi il confino di polizia, e molti sloveni, italiani di queste terre, di queste zone, della grande Venezia Giulia, della provincia di Coria, sono finiti al confino. E io ho guardato i fascicoli personali, alcuni fascicoli personali, tanti fascicoli personali, si finiva al confino. A proposito delle motivazioni che diceva lei, che in Germania si finiva con una motivazione, in Italia non c'era una motivazione. Bene, questa motivazione spesso era inviato al confino, e sottolineo inviato, perché al confino non si veniva condannati, si veniva mandati così in via amministrativa, perché parla una lingua straniera. Quindi parlare sloveno era una motivazione sufficiente. Chi parlava la propria lingua madre in queste terre veniva spesso mandato al confino solo per questo. Il confino è stata la base, il modello, il prototipo su cui sono stati costituiti dallo stesso capo della polizia Arturo Bocchini, che aveva ideato il confino, e sono stati costruiti questi campi. Il direttore di Ferramonti era stato direttore di una colonia di confino. Le suppellettili, i tavoli, i lettini di Ferramonti spesso venivano da colonie di confino. Il confino e l'internamento non è finito uno e iniziato l'altro, ma sono vissuti insieme fino alla caduta del fascismo e anche un po' oltre, durante il governo di Badoglio. Allora l'Italia ha fatto un'opera di rimozione paurosa, la Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza, la democrazia italiana, ha fatto un'opera di rimozione paurosa che non può certamente, e soprattutto non c'è stata memoria, ma non c'è stata neanche memoria giudiziaria. I campi non erano solo questi. I campi dell'Italia di Salò erano campi da cui si partiva per il grande hub
nazionale di Fossoli per poi finire nei forni crematori per gli ebrei. Di tutto questo gli italiani non sanno nulla. L'Italia ha sfornato da una ventina d'anni, 25, un sacco di giornate memoriali e quindi il calendario civile si arricchisce, ma domani ce ne sarà una nuova sugli internati. Per la prima volta sarà celebrata per gli internati militari finiti nei lager nazisti, ma una data che dica per esempio che il 30 di novembre del 1943 l'Italia ha aderito formalmente ad un genocidio. L'Italia ha partecipato al genocidio. Naturalmente sto parlando dell'Italia collaborazionista, dell'Italia di Salò, però questo non è stato fatto. È stata fatta, non è stata fatta memoria e non è stata fatta giustizia, perché è stata fatta una amnistia assurda. Il Sudafrica di Nelson Mandela ci ha insegnato come si fanno le amnistie. Le amnistie si possono anche fare, è giusto arrivare alle pacificazioni, ma dopo che tu o un tribunale o una commissione, o davanti a un tribunale nei casi gravi, o davanti a una commissione come quella che ha fatto il Sudafrica per la memoria e la riconciliazione, dopo che tu ammetti quello che hai fatto, dopo che sia chiarito il torto che hai fatto, e invece l'Italia ha fatto un'amnistia gratuita che ha portato a conseguenze terribili e sono stati liberati dalla sera alla mattina centinaia, se non migliaia, di torturatori, uccisori, assassini che erano stati già condannati appartenenti alla Repubblica di Salò, sia civili sia appartenenti a forze armate, e quando dico forze armate intendo dire soprattutto le bande autonome che rispondevano spesso direttamente ai nazisti occupanti. Quindi il quadro non è così roseo, è vero, non abbiamo avuto i campi di concentramento, abbiamo avuto alcuni campi di concentramento per fascisti per un certo periodo, il più famoso quello di Coltano vicino Pisa, ma non è stata fatta giustizia, non è stata fatta verità. In poche parole dico, visto che siamo qui stasera in una bellissima manifestazione che vuole fare memoria, non è stata fatta memoria, neppure in Italia. Possiamo dire che la verità è una buona medicina. Mogoče vsaj odgovor na vprašanje, kako se je začela vsa zgodba. Začelo se je že zelo zgodaj, za zgodovino se je začel zanimati še kot mlad fant. Medicino je dokončal, ko je bil star 25 let, takrat se je že zanimal za zgodovino. Nekaj časa je to potekalo vzporedno, pravi mogoče, ker je bilo skoraj nekako patološka ta njegova razdvojenost, dvojna osebnost. Potem pa, torej glavne knjige je napisal, ko je bil še zdravnik, ampak ko se je upokojil, oziroma ko je opustil delo kot pediater, je imel za sabo že 30 let dela. Torej, večino knjig je že dejansko napisal. Zgodilo pa se je, da so ga velike založbe, kot je založba Einaudi, poklicale in takrat ni bilo več mogoče tega usklajevati. Potem je omenil še neko hudo izgubo, smrt, ki ga je tudi leta 2011 nekako usmerila v to, da opusti zdravniški poklic in se posveti samo zgodovini. Kar se tiče ostalega, ja, je povedal, da v Italiji, res se je navezal na gospoda Peterleta, res ni bilo taborišč po letu 1945, razen enega taborišča za fašiste, nekaj časa, malo časa, ampak država, ki naj bi nastala na osnovi
osvoboditve in rezistence, torej teh idealov, je bila v resnici država, ki samo na kratko je poznala amnestijo, potlačitev in veliko število dnevov spomina, ki pa niso nikoli se dotaknili te realnosti. Ne vem, če moram še kaj. Ja, v sintezi je točno kaj. Da ne bomo vedno tako resni, je povedal tudi, da je imel dve veliki ljubezni, medicino in zgodovino, ampak za zgodovino je malo zaslužil ali nič, ne, oziroma medtem ko poklic zdravnika, to je bila njegova življenjska obveznost. Dobro, ampak mislim, da večina je razumela tudi italijanščino, zato dobesednega prevoda si ne moramo privoščiti. Jaz bi rekel, da z njegovimi besedami lahko zaključimo, tam je že pripravljena ena zakuska, kot je običaj goriških večerov, tako da se pomaknemo tja na konec dvorane in bo še Erika Jazbar nekaj povedala. Ja, najprej glede zakuske se moramo zahvaliti patru Boštjanu, so tudi jabolka s Prekmurja. Glede pa naslednjih večerov, ki nas čakajo, 10. oktobra imamo že naslednjega, se vračamo v mestno občino Nova Gorica, v avlo in naš gost bo Aleš Strancar.